Nakalanga Pet Matebula. Ila nga kona mingisirong kanalo ng FM hila ingiri ikumengwete katlaka si kumembiri tumenete kubila wara yangwe iyo maka iku Kulomfoti ihlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula. Yima amukela Mr. Post itoku kahle va ri va onhi wa vito loko endleka yini Mr. Post nhlekani aye but that minjani epfukile njhani man nakuxeweta na vangiseri no ipfukela redio ya hina miri loko mi hi fonela mi onhi wa vito loko ku endleka yini tolo botet loko ni pfuka nampundzu van'wani va vaseketeri va mina lavakulu va ni fonela va ku no hi vona video ka Giyani View hi vona mi ri ku biweni se a mi biwarile se ni ku mina na va ku a ni swi tivi va ku no chekani ka phepha ra ka page ya Giyani View then loko ni ya cheka ni kuma vhele swi tsariwini ku Mr. Post biwini a garage a nwa na van'wani vo chela petrol se ni vuye ni hlamala swinene ngopfu swi ya swi kha swi ya ku vulavuriwa hi swona sweswo swi kha swi ni onhela hi ndlela yaleyo ka valandzeleri va mina botet se hi marito man'wani n'wina ma ala ku mi biwini loko mi languta la a hi n'wina misala va baku vava ngopfu a mina botet a mina no hlamala kumbe ho fana hi miri mara lexi ni hlamarisaka i ku vona why va nga sungulangi va swi lavisisa kahle ku i mani loyi a nga laha ma vona na methu se ni yo kuma ni fakiwini kumbe loko vo fona va vutisa mina ka se ni beliwa yini a va ta swi faka se a ni ta hlamuseta ku no hi mina ni biwe kwini se a va fonangi no fona ni yo vona se ku fakiwini mara va tirhisa vito ra mina ku biwe Mr. Post a lwa na vanhu ve ri garage okay ku na ku fanele swilo no you commentani Mr. Post mi nga vulavuli sweswi ku ta vulavula tatana Blessing Mabunda va suka ka Giyani View mhlava nhleka nhlekani botet na ku xota vanghani va yingisela va munghana lona mi pfukile hi pfukini hi ngo tsakela tongo hi pfukile boto wa mina mi angula mi ku yini n'we no botet ku komisa mhaka leyiwani ni vuye tolo tanihi murhangeri wa Giyani View ni publisha kahle loko ni ku ni chief editor ntiviyete isongo Giyani View yi sungule hi mina na Albert Maluleke hi ri two na Jongwa ka Mashamba hi lembe ra 2017 then hi vuya hi ta nghenisa na van'wanyana kwala xikarhi mara loko nkarhi wu ya wu kha wu famba ni vona ku se ni talela hi ntirho then sungula ku lava nyika vanhu ti-responsibility ku fana na Thandi loyi ku nga yehe sweswo loyi a ri editor ani loko ni ri chief editor fana ku va na loyi ni tirhana na yena hikuva na mikama un'wanyana loko ni nga swi koti ku edita switori fana a edita xitori tolo endzhaku ka ku loko ta va ku publishiwe hungu rero ra ku Mr. Post u biwini hi vatirhi vo chela petrol a ni ri entirhweni tirhanyana xikolweni masiku lawa so ni vuye loko ni karhi ni landzelerisa phepha leri ni landzelerisa hungu leriya ni vutisa ku i mani loyi a nga tsala xitori eka Giyani View ni kuma ku ri wun'wana wa ti-journalist ta Giyani View i Nkuriso i nyika mali xitori ku xi editiwa Nkuriso i nyike Thandi u endleke yini Nkuriso a ve a ni sendela original ya xitori kumbe xitori lexi a nga xi tsala lexi Nkuriso loko a tsale xitori xi ve xi kombisa swinene ku munhu loyi a nga biwa la i languteka onge i Mr. Post loko Thandi a ya edita xitori a susa hi xitsonga nsuku ni nga swi vekisa ku yini mara a susa leswaku swi tikomba onge munhu loyi a biwaka la ku nga va ku ri Mr. Post a concluda ku munhu loyi a biwaka la Mr. Post se tolo na madamu ni vuye hi hlangana then hi vulavula hi swona lava hi fambisaka phephahungu ra Giyani View then a hi tekeni decision ya ku ri hi va yimisile swa xinkarhaninyana loko ya endla vulavisisi aka mhangu leyiwa hi ku botet a swi ni khomi kahle mo se ni vulavula tani hi munhu wu kumbe ni nga vulavula van'wanyana a swi ni khomi kahle loko ku ri na mhaka ya so kumbe swi tikomba onge Giyani View yi phusha switori swo karhi swi nga personal swi nga personal kumbe swi nga against munhu wo karhi masweswi a swi ni tsakisanga kahle ene ni twe ni va disappointed ngopfu ku ya mina loko sungula phephahungu ra Giyani View a ri nga ri mhaka ya ku va ri tikomba onge ri lwa na munhu wo karhi kumbe ri lwa na vanhu vo karhi mara ku ri mhaka ya ku report-a switori leswi nga koho a Giyani na ndhawu ta le kusuhani na ku swi vhe swi hoxeka kwalaya ka ku
loko mi vona munhu a ka biwa mvhemu ku i fana na phete hi mhaka yini a ni mo hlamusela ku yaloye a nga le ku biweni i mani kambe swa twala leswi mi vulaka swona se mi ta endla yini ku ya mahlweni ka n'wina na tatana na Mr Post. Okay, Mr Post ibe tolo a contact our WhatsApp number ya Giyani View 081 number phone ya hi meni hlamulaka mara ko ba hi ku sweswi vula ku swi masana mali munhu ni kumeka ku ntirha a xikolweni sa ni xikoti sometimes mi kuma vona a hlamula swilo kwala na kwala Mr Post ibe a kombisa la ku ri Post because then ni vuya ku ni kombela number phone ta va fambisa ku Giyani View loko na hala ku hlamula la ku va na mhaka ya ku ve na nhlambanyana xikarhi masisisi okay then loko va na mhakanyana ya nhlamba xikarhi that's why a na ha hlamulangi ku yisa amahlweni leswi ni nga endla sure ni aka thando that's why na ti-WhatsApp ni na tona leti ni nga sendela thando ku thando ni disappointed loko ni ku nyika responsibility ya ku ku ri loko ni ri busy ni kombela i fambisa phela mara why u endla nyana swilo leswa so ni ku mara tanihi n'wini wa phephahungu lexi ni nga ta xi endla i ku protecta wehe mara ni ta kombela ku ri wehe i rhwala responsibility ya ku i tsala article u apologize leswa hi xijournalism loko ku ri na mhaka leyi mi nga yi humesa yi nga ri ki yona mi tlhelela kwale mi nga swi endla ku mi ya kombela ku na ta khomeriwa mara lexi nga hetelela ni ni ku nghena marito ya kusuwa maswala ku vanhu va vula swilo swo ka va nga swi tiveki mara va senga ku ri ku suwa ka mali kumbe ku suwa eka njhani ku lexi ni swi tivaka na 10 years ni ri journalist lexi ni swi tivaka ku ri loko ku ri na mhaka leyi yo taniya xivona xi nga ta tekiwa hi court ku ri Giyani View kombela ni ku la ta rivaleriwa aka Mr Post ene leswi swin'wanyana a swi nga ta pfuka swi nga yangi a court ku ya hi leswi journalism ni tirhisaka swona loko ku va na ku Mr Post a ku lava na a ku lontshiwe complain ya kahle ma vona leyi kombisaka ku ri Giyani View mi ni onha vito Giyani View leswi ni swi endlaku a ni swi lavi tanihiloko ni ri n'wini wa Giyani View i full responsibility ya ku ri hina hi ri Giyani View ya apologize aka leswi hi nga swi endla hu Mr Post ma vona so ni nga hetana ndzela tani loko yimanyana swi komba nyana ku ri na swin'wana swi nge le kuteni ku ni vona onge ku na nhlambanyana xikarhi mara a ni swi beni mavoko swilo swi nga swi endla that's why hi hetelela hi teka xiboho xa ku hi va suspenda va mi na mi twa leswi mi vulaka swona mhlawumbe ni ta nyika na Mr Post nkarhi kambe xin'wana lexi a hi ta fanele hi xi languta ku ya mahlweni i timhaka to toleto ta ku a ni ri loko ni kha ni twa ku vava mikama yin'wana loko se ni vona mi kha mi nga hlamuli mi hlwela ku hlamula swi hetelela swi twala ongeti ku ka mi nga hlamuli i mhaka ku n'wina mi ri leswin'we se sweswo kumbexani mi nga swi vulavula hi nga ha ri la moyeni ku ya mahlweni ku ka vula mi vanhu van'we lera ra ku a hi nga ta susumeta timhaka ta ku yi tsatsamuxiwa ku ya kule ku fika kwalano kambe yima ni twa Mr Post hi va lavo Mhlave va vulavurile mi ri yin'we no but ni va tini Mhlave lexi a ni ta xi lava ka Mhlave eze va ri n'winyi wa phepha leriya loko ri va kombela ku rivaleliwa ka vaseketeri va mina ni le ka mina ni kombela va tlhelela kwale va nga tsala leswiya leswi va nga n'wi hlongola luya na va swi kota ku tsala hi va nga sungula phepha va swi tsala kwalaha ku luya a ku nga ri mina va tlhela va kombela ku rivaleliwa ta va ni va rivalelini mara loko vo ka va nga endli sweswo mhaka ni ta yisa mahlweni Mr Post a ni mhaka yikulu yale a va kombeli ku rivaleriwa ivi loko se va nga kombeli ku rivaleriwa va vurile na voho ku va ta swi endla mi nga ha hindzisi mi ku ni ta a ni mhaka yikulu i ku yi ololoxa la Mr Post na khensa swinene mina ni ta kombela ku vulavulani mi nga ha ri moyeni mi kota ku lulamisa sweswi kumbexani mi nga va ku mi tlula na milenge xiswona leswiya swin'wana Mhlave se a va vurile ku va ta endlisa ku yini Mhlave mi hetisela mi ku yini no but Mr Post Giyani View yi mi dyoherile xo sungula tani loko ni hlamusela ku ni journalist ya malembe and ni nge pfumeli ku ri vito ra Giyani View ri ya hansi hi ndlela leyiwa swi chipi ngopfu aka leswi ni nga hi sungurisa hi swona so that's why mina swi tiva ku ri Giyani View yi kolota ku tisola aka Mr Post so that's why loko namuntlha loko mo languta i switori swa few leswiya ku a moyeni aka Giyani View emhaka ku why ku na vanhu ava ri voho a va va tsala switori swa va nga yimisiwa ma vona so mehe swilo leswi ni swi teka hi lero leswi endla vutihlamuleri bya mehe ku ri Giyani View hi vurhangeri bya Blessing Mabona lowu nga muhumelerisi wa Giyani View va ta kota ku rivaleriwa aka Mr Post Mr Post lava vambirhi a vo lo hlonguriwa vo lo yimisiwa swa xinkarhanyana ku tlhongela munhu a swi olovi hi ndlela yaleyo so vo lo yimisiwa nyana swa xinkarhanyana mara loko va yimisiwile hi ndlela yaleyo mina ni nga Blessing Mabona hi ta tsala statement kwala hi nga swi yisako swi ya kombisa ku ri xitori lexiya ti-journalist ta hina a va nga endlangi vulavisisi leswi va fanele va byi endleni tanihi vuteki bya mahungu okay na mi twa Mhlave ni khensile swinene nkarhi wa n'wina Mr Post hi khensile swinene ni tshemba ku ya mahlweni mi ta kota ku va mi kuma xintshunxo ka mhaka leyiwani vana na siku lerinene
inkomo kumbexani swin'wana swa leswi kumbexani swi nga endleka ku ya mahlweni ka sweswi swa muxaka lowu i timhaka tetiya ta ku ri ku yimisiwa ivi swi helela kwihi va ta fanele kumbexani ku va na ku tshinya ko karhi a ni tivi vanhu va fanele va tshinyiwa ku endlela ku hi nga tsali leswi hi nga ri ku na vumbhoni hi nga vuli leswi hi nga ri ku na vumbhoni kambe ni tshemba ku hi vumbirhi ka vona va ta vona va kuma xitshunxo ku ya emahlweni Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi le kusuhi swinene na ku fika makumu ka nakona ku loko kusuka kwalano hi loko se hi ta nghena xikan'wekan'we ka timhaka ta